kebar kejinget kadai ban pen kadai ban long kata ka ban sayu so jong kejingken mau hang ni nong tho wang ba tu pin kin mau tu pin kin mau mo bangim dai ban klet ngim dai ban klet kejingken mau ni uni nong tho ula je kerpang ai ki nong sa bindi ba dia ki beri ki ba mat kata kejing syale ben oh di bidi ban kin mau kerpang ki ban lek ban nyarap ki ban lek ban kersan ki ka jingken mau ka dan ka bor ban nyalam ki bangai ban le ai na ka benta kini ki arjat ki beri ki bas ki bedan pada ki syalai ban bat ini ki ba nang sak bendi ban syakri ki nongwa ya ka kertang Jesus Yesus unyau ba kata ka syakri ka de ki syakri ka bala syakri yau ban syakri ki nongwai ban syakri ya gini ki bedan pada ka jing'e ka jing jinjar Yesus unyau ya kata ka rukum syakri ba ka de ki syakri yau akan mau yang ini kejingjah kapol sol udang lek halti sekan Damaskus umur bentu ben beli pistom ben ki banget ha Damaskus ulai kenduk boleh syam ya Jesus lah keli pol belai mes pencistom ben yang sol belai pistom ben yang usol kan pencistom ben ya Jesus ni pencistom ben ki banget tang bahau Jesus pat unyo bakata ka pencistom kalawan jahnu how Jesus nomor belai nomor bagi deki dekat jong kamet ke jong Jesus Tara kawai ke dekat kepang. Borok wai kamet kepang. Tara wai banget. Usyalai ben. Umat arji jenjar umat kiki buat kijing sya bom syak tiet kan mau ba. Jisur umat usyam ya kata tara ngile bah. Ya kini wai dari ngile bah ya kini. Ki bau ni nong thok je kemut ya kini ki nong sak bindi. Ya kini benar ya kini bisa leben. Ngila long tik kembangi ngila syakri you know. Ya Jesus Christ. Jisu laong haka gospel Matius kalau nang ba apusan kada khot ka basapulai wong gumni ngalalong nong wei te pimsim la khot yanga ngalalong ba leng khuit ta ba pimsim la aija yanga ngalalong ba tngan ta ba pimsim la aiba menga ma hang tu Jisu kren itu ki beri ki bang atrai ngilale kata na ka benta ka jong me haka kerteng ka jong me ne Jisu ai de ke juba ong ba pi kriminal nam ta jonga Mar hapor bangat tangan pimcim besar nga. Hapor bangat kerdu pimcim la aiba nga. Hapor bangat dan hapor patak pimcim la wan mi nga. Pimcim la dwai na kabenta jonga. Pimcim la le nam ta jonga. Ke Jisu ang pet chatai ngam itu epi. Te kan negen ke de ke bangi hab manus ke hab manus siar ba. Ta kadau. Ngini ban chim kia ngini. Bangim de ban klet. Ki kita ki badan hap den ke jing kajing jinjar. La kalong habindi ni kalong syabar jong ka bendiru. Ya kini pila ban perkat ni kumno kan ngala ban lek ban nyerung spot bendi. Ngimla ban lek ben kendu urut ibaro dari tang ba. Lada. Lada pilih tang ni kawiru kalong kajing mentol. Lada pikin mau ya ki. Bat kata kajing kan mau kajong pi ya ki ka pelong ni pi ba pin duai na kam ta kajong ki. Kata ro ka ade kajing mentoy, ade kajing kerku ka bakrawa. Lada pikin mau ya kita. Kibadan apa bendi kita kita syam jing bat ka pelongnya pi bepin pa ya ka jing nyarap lingba ka pisa lingba ka siti lene lingba kinu ki jing bam jing diru katar ka long ka long ka jing terku ka long ka jing mentoy kata dan kam thanai pi pha ban let hi da la ka jong ka met hanai sudan kam tang ya pi pin yu ba pi ba ka jing kan mau ji kan pelong ya pi bepin le na ka benta jongki hang ni nong tho uklam kran shai ka ni kumno banle henre u hanga barapi ki kita ki bekoi ki begini banle uklam batai begini banle kum ta tang ba u hanga bat happy